na yemfa mamefa daily guidance sasie sanse da bokrete yi abamane he wo hasen wo hye daily guide mu anopa ya abamane foreign affairs ministry no ena say yenka nche wo say wo passport na ye ready etibrana ebeje odie no ati so no Ghana fo binum asije wo sem di kan abamane ahomache no o makodi senseme ewo eye Lebanon we kra nyempo senseme mente be ho asene basabasa yo bi emma mane homne so Lebanon ho eno ena mpanyifo de ato Ghana fo adehia ewo Lebanon nyina sam tutu mika na mufi homrafie yase momrafie animanimu ya ansana enoma aginsem mesrew sa wote yenka na busuani bi wo Lebanon na che ne se mema na ntina ase na wontwe ma neoma nyinsem anase neema nkonkodu pempeso a wo yo ho hia enye yie wo de bibie ni abra ehodwo na wokọ wate ase nti we ye kokoba foreign affairs ministry no e de atomo ema eno da che so mampani akufo alo ne France 24 ekodi nkomo na enkobodie nim no na host no ebisa ne se nanu ya democracy hub fo ye kwaye oye kire ya se bebere na fi ho no ba ye na mosoba police fo achi wo akogina court mo da remanda ebi mo busumi ya da to so nwotwe wo mo se begina court no eno ena na omo bi so mampani akufo ado sa adenti ena wo hweye ema esamrante we nyina no ene mabawa no ya jeli wom ena mampani akufo ado che so no onye jela ono no wonfo bi ntu jeli o mampani so onye jela o na mampani to ma wo adwuma sa executive na no wo so bi adi nso ntu achi na ko jeli ndo mampani se debi o se debi o de jeli wo se so bo man Ghana ma ye court ni nyina no ye court jane na so ye obi ntomo de omnye wo mo de mra ne hyehye na ye adwuma e de de atwam a ensem ne bi atwam a chese court atena so di asem no wo ne nyina toto ho e na di asem ne enti se obi akodi ne nsem ne ana obi akoye bibia emfa kwamu ana obi akotietie so ni na kogina court na court sesa nipa no wa remand na so na kwatwe pozifo kukumu a esi den pa no bi begina babia aka se o mampani na ajeli wom enti no no mampani yi ano e wo ha se ya delegate abokata afa ehwo asem e de aba e wo ha yi na edanchen so a Obeka ya ebobusumi a ewo mu ya etwamu yi ne da na etoso enkron na enkrata efi asoye hwe ahensem eso na omode ba ye be kire se Greater Accra traditional area has say no womo enya dia ministry no enyomo ebedi djuma bia to the enkrata na ebaye no no mo chese Greater Accra Regional House of Chiefs no na eno achi so no la traditional council no enya dia womo enyomo ewon kitahudie ewo ehihye bia dia na ebaye mo chese womo ede sa suspension to womo so kosise womo ebeyi wo hene mpon a wo nyina agina tumo beboa omo kitahudie ene womo ehihye ye nyina eno ena da bokrete echese la sikitele eye asini fo wola no na wo mo echesa sa ensusue ni gina ye na ministry no esiye no mo nya adwen ene nchechemu bebre no na ba ya mpanyifo enso achemu de enti a wo mo ne mpanyifo enya adwen no ni aje kofe ye otoso enan ono na okasa ye egina sikitele ye wola no anamu nti da bokrata ebomu amane enchemu de ba ye nyina no wo mo eka ho asem daily guide mu na mede ama no ye hwe the Ghanaian publisher eni sama wodi aba eni no small scale miners wo so no mani abrese krodom no sije wo so mo bo aban no ama aban atu galamse ase into abo task force no wo ma semo kina yo mo ne nanenam ensuo ho ba bia ensuo da bia no wo mo make sure say wo task force no eye adwuma ho no ma wo bia wo unim say wo ensuo so a wo tie me no sesa wo ne ma sesi ya ne ko sesa task force wo ma tie sima wo mo eye adwuma e de abo aban no e wo galamse ko no the Ghanaian publisher eka ho asem Youth Employment Agency na ehon so no mo chese emabu makomako ahasa o mama wo model ohia machine na odi apamade de ohia material bia sa material no na sa equipment bi odi kwaye na dwuma ni nyina no o mama sa emabu ni bia da obokratai ebo emu amane Employment Minister bafo wa na ono so ha ya ne siwi machine bako na o present dem ababa wa bia oda ha yi da obokratai aka ehon asem na dia mede be wie wo da Ghanaian publisher mu no so Alhaji Kasim Zuberu wono mo chese ko efutu mansini mu a wono ene wo mo chese wava wo soi
ese obi a obese billboard bia eni se wodi sie ba bia eni se wodi twira de bekotwe no wo bebubu ni nyina to agu the bokrata yi eka ho ensem wo ha na eno achi daily analyst bo amane yeso mampani akufo ado wa bia na no wakasa wa break silence na mdi kan ka che no wo so no onye jela no wa jeli nkrofo a aye wo ye kire the bokrata daily analyst eka eno so ho asem galamsen sensem ya mu no na sese no yera Kwasi Pratt Jr. General Secretary Socialist Movement of Ghana and watches so omane babia bedru no ye hia say ye nyina betena se na ye hunu lasting solution anu ye papa ebeye afebo enye ye dada kra bi na san na chese no ano no ya omane edbeko galamse daily analyst ebo ho amane ni nyina no saka na bokrate ya na wakenkan bi amame na yewra kojo pon kroma so na wode ensema to dwa ni nyina no eyo mampani abedi achi Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia ye na woda sije so nim se na Dr. Bawumia woda yes ya we hwe no solid ye na woda na wo che na ni so de hu na owode ma man Ghana inteno so abobo so bebre no a ewo ha efutu assembly no so na eche se wo bia fa wo political party kwan wo ya be kwa kosi billboard wo ba bia ni se wo di si ya ho hyehye wo so no assembly no eye monye ya wo de wo billboard be kwa kosi ba bia ne de assembly no ebe kobu billboard no ato atwene enti wo so aboka na wo de aye de a kone koye ho adwuma wa assembly asena de kwa kosi kroma na say wo de akosi emonten so the custodian the bokrata emu amane eno no na the Ghanaian Times mu enso ebo amane sije wonim se galamse kun ya no ekon no ano akwakwa wodo sije di mu kobo bebre enti me ha me ho enko ho so sa na wo mo kyese mami Fuseni enoma yi no as a best teacher 2024 ne wonya efie na wasanso nya scholarship a odi kosuade e wabruchire da bokrata ebo emu amane congratulations kase pa Miss Fuseni wabadwuma nyame enshaw na onye okese sije da bokrata ne de dodo no ano ase cheda so yi ne running mate cheda yi ne running mate over the weekend na wo yi no mame mu nkakra ena omoda hai na ohwemfoni ada hai dia mame koya asem ya me kwa uni abaya afia kotopa hwemfoni ada hai sedo mind black and so on koya asem afia kotopa eti chada kwame bedi akon wono ena ayi ne franka tunia bedi akire ya ono ekoboa no amana ye dwuma na anya dwuma no ni chese oba beboa no na wasesa oman Ghana na Ghana kan ko san so hwe cheda ne nkoma wodie ne nsema oka bebre no a na ni so de hu oman no esopa na mami oyi no eye Dr. Mariam Isaka Chris wono ena wayi no se oye ne running mate na no na obo amane kumase no koye press conference a wodi edin atudwa na mami hwehwe no mu a omochese wabo adwuma ye pa wabo adwuma ede ama oman no ne background no oye Islamic finance na wo na ERP software complement so na chese omochese odi ne dwuma ERP software na odi ne dwuma ya ye kase so ba no ye ne dwuma wodi de bua ema ene ema kan konso a wo so pa ne ngoma suem no omochese wa chade krompo University of Ghana Business School and University of Professional Studies UPSC so so nyina na wachirade ya oye game changer eno ne amane boda bokratai ediaba wokọ akota cheda achi na omabontoa ahwese nkudimdie no womode beba congratulations enkoma ya mame Mariam nyame enya okese no ma onimdie ne ahoden a wode bebontoa edi sadwuma nyina seje mame fa wonsi why da bokrata no se me ba ye de eye bebre